Manipur ihan hana I could ting thobu officers pabung ni hai dana koi pabung karna sar na ngasai hau bude tum phongdo pi gre adu pabung experience hai ba even pabung gi tanki confrontation hairo warfare hairo adu area du ere jo pabung na ngasi bok da mayam da ta ba du yam interesting oi ga da ba pabung gi punsi gi thengna gi battle sing da amatang pick up to bi 1965-71 matung the tank ki battle li lakidre ko I got commission in 76 December. Okay. But Punjab problem lakpa 92-93 da Operation Rakshak Wanda I 61 Infantry Brigade to the Intelligence Acquisition Officer wena thatruk lerami aduda KPS Sidhuna DG Police Punjab ko lerami aduga taran haiba village amalai Amritsar manakta maduda Baba Gurbachan Singh Punjab ki militant पे हम दो लोड लिया है ना पंजाब पुलिस ने मोइद लान छोकने न बतावी मदर DIG अमृतसर रेंज जो नोंग में कापने ले किधर है अदुदा आर्मी द अखोई द मतींग बांगोई ना द्वाई द अखोई की एरिया नी अदुदा लान फजने छोकने अयुपुंग तारा दा अखोई मांग द DIG दो नोंग में न पांच सीखी बने अदु DIG की बॉडी दो रिकवर टोलगा अमृतसर पूरे अदुगी दी आर्मी ने पूरा लक्ष्य ले अदुदा अखोई की ब्रिगेड कमांडर अलवाले साहब ना मेजर YS सिंह करी तो उसी के है ना ऐना सर सीधी लान दी अदोम ऑर्डर्स पीबी रो अडुगा सीधी पीस टाइम नतमी ना नोंगई मरुगी ऑडिट टवरोय प्लीज गिव ऑर्डर्स टू फायर है बा अदुदा माना बटालियन ननी कौड़े कोई मखाद ले म बटालियन दो असम रेजिमेंट नम जाओ रमी अधिक बिहार रेजिमेंट नम जाओ रमी और थर्ड बटालियन दो ममिंग नी काउ करे अदरी मी खर लौरगा पूरा विलेज कोई सले विलेज की मी मैं नो बान लेन करे विलेज मनुंग दा लेरिबदु मी तरा मुंगनी अदुदा गोरखा राइफल की जवान मना फायरिंग तो बुदी हम एक्यूरेट फायरिंग तो भी अदु तौरगा फायर तौदना वी सिंधु क्लोज डाउन तोरे नुंगांग दा सुमपान चैलेंज गिदरे अयुक्ता मी कर चलेगा युम मथक्तगी ग्रेनेड थादरे ग्रेनेड थादरे मी मंगा मु चेंथोरे मी मंगा मु चेंथरपदु हैंड टू हैंड फाइट हाइगद्रा फर्स्ट शॉट तौरगा कामना की आर्मी मौसी होगदे बट रियल लाइफ तरी नोंमै कापगदि मी सिंग अहाम द लोइन किदन कीयबा yes absolutely yes लाइफ तो किदन रिस्क लेबनि अदबु अहाम राउंड फायर तौगदि अकी लोइन चखियबा अदुना मसि रियल लाइफ बैटल नि हाइबा अदुरि मतुंग द 48 आवर्स ही तुमद्रे मोइदो मी तरुक तरे टू नोंमै कापदना हाले अदुगि दु पिक्चर टू कैमरा तौर लौरगा दिल्ली दा निमतम दुगी दूरदर्शन दा लाकपदा जनरल रोड्रिक्स ने चीफ होरगा कांग्रेचुलेशन थालकतना अदुगी दमकता अवार्ड की सु रिकमेंड होदा की मिंग याउगी ब्रिगेडियर साहब की सु याउगी ब्रिगेड मेजर के चाव से सिन रियल लाइफ निको अदुना आइना पामजबदी सिगुंबा एक्शन से कुकी की बंकर लेरिम मयाम से मसीद आर्मी तोबियो क्लियर ऑर्डर पीबीओ अखोई की आर्मी इज कैपेबल Indian Army is capable, CRPF is equally capable. Aduna masi अखोई की प्रजा में हम ताबियो अदुगा नोई की MLA सिंह जी अजिक सरकार सेम नहीं हाय रे अदुना मोइर चलेगा चित्तो है ना हाइबियो अदुना से की रिक्वेस्ट नहीं ओके थैंक यू वेरी मच पामुंग जी यमना वैलर है बता रहे थौना अदो आई पामुंग अप्रिशिएट तौजगे अदुगा अखोई ngasi di punsi chahi yamna ahlo shalaba matam amakhakti oire adubu looking very young in terms of energy ai pamung ani makki ko aduga matam dugi lan mi mo wege chapsap gi thona adu ngasi su leiri hai dana ai ujage adu laibak ki damok to jong kana laubiba ai koi ki pamung ani ni ai mathang se tam lak sake pamung da lak service ai perspective mang pamung busan jarake my command structures ai koi ki when it comes to Pakistan gi matang se lakta rage Pakistan gi army chief sina ai koi ki head of the country dona hai bata re laibak tu gi khwai gi chawba supreme command dona picturized or lan ji Asim Munir hai dana moi gi leba ai chief of army sina ma la ai public speech ka pi dana hai dare that doesn't happen in India
haidar yamna the public speech for a number of times to some extent yam informal oi but talk magi commander sing the wari sana ba phaw motivate to phaw base it went into media ado sigi poche mo uba adike muka Pakistan gi any war amad nei ra pom tam da magi military setup sida army chief ki oi ba magi character amadi magi nature yam nei nei mamang the general GIA की मतलब देखिए होगा जनरल पर्पस मुशर्रफ की मतलब देखिए शुमाई शुम नहीं ना वजह तुम वही पाऊँ मसे कमाई येंगे and worse when it comes to India दा नौ ना इंडिया की military formation है बता रहे मागे hierarchy की अलग वो formation दा लाके वो chief of defense staff then मसे की मखादा ले वो army chief अदगी naval की chief अमसुंग air force की chief मैम की लाके वो सिगी formation मैम सीधा command structure से पाऊँ कमाई येंगे अदुगा सीधा land की मतलब दा है बता रहे मसे की command structure से ना कमाइना reflect और क्या है बतूनी land मागी manifestation से कमाइना वही है बतूनी पाऊँ आमदा व्यूज में आमदा नमस्ते तौजरी अदुगा होबदा स्वाइन आई जगह इंडियन आर्मी का पाकिस्तान आर्मी का अनिमक्सी ब्रिटिश इंडियन आर्मी होरमी अदुगा ऑर्गेनाइजेशन सी चप माने अखोई किदना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले अदि मखादा वेस्टर्न कमांड ईस्टर्न कमांड सेंट्रल कमांड साउदर्न कमांड हाइना ले अदुबो हजिकना कितन चौटोकरे साउथ वेस्टर्न कमांड साउथ ईस्टर्न कमांड कायना लेफ्टिनेंट जनरल कमांड तोबा GOC न कमांड तोई नॉर्दर्न कमांड गन ले अदुगा पाकिस्तान जो सिगुम सिमिलर स्ट्रक्चर नि चीफ की मखादा वेरियस कमांड वेस्टर्न कमांड ईस्टर्न कमांड साउदर्न कमांड ले अदु मखादा कमांड ममदा लेफ्टिनेंट जनरल कमांड तोबा कोर आइना ले कोर अमम लेबा कोर अनि लेबा अखोई की इंडियन आर्मी ददी कमानम दा कोर अहुम ले अखोई की दिमापुर लेबा कोर सी 3 कोर कवी असी लेफ्टिनेंट जनरल अमन कमांड तवी अदुगा तेजपुर दसु कोर अम ले अदुगा सिलीगुड़ी दसु कोर अम ले कमा को लेफ्टिनेंट जनरल कमांड तवा अदु मोई मथक्तना ईस्टर्न कमांड आइना कलकत्ता दा अम ले असी माइना पाकिस्तान की आर्मी सु सेम स्ट्रक्चर नहीं ब्रिटिश ने थम सिंगल सेम आर्मी नहीं ना ब्रिटिश की पैटर्न फॉलो तो हुई अमेरिकन की पैटर्न फॉलो तो हुई कोई की आर्मी स्ट्रक्चर से एंड सिमिलरली इन पाकिस्तान कोर कमांडर जी वेरी पावरफुल अदुगा कोर कमांडर मतलब था आर्मी कमांडर एज वेल एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अदुगा पाकिस्तान दा आर्मी ऑफिसर जो मना ब्रिटिश की मतलब दा एरिस्टोक्रेट की मचा निधौ मचा नत्रगा पैसा पाइबी मचा जमींदार मचा कई चंगम में लान आर्मी दा अदुना पार्टीशन तौखिबदा पाकिस्तान चटखिबा सिंधु अचौब गांगतो चटखी अहिबा हाई चु हाई हाई प्रोफेशनल नॉलेज ले अदुबु पाकिस्तान दा आर्मी ना आफ्टर मोहम्मद अली जिना की मतुंगदा पाकिस्तान दा अयूब खान की मतमदगी कू तौदना पाकिस्तान आर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ने मोई की सर्वाइवल दी कश्मीर इशू सी लेबा सॉल्व तौबा पब्लिक तना कोई कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व तौनी कश्मीर इशू लेरी गई पाकिस्तान आर्मी की इंपॉर्टेंस लेने अदुना पाकिस्तान आर्मी ना पावर सी पाई रखपनीना पावर सी जुम पाइदना लेनिंगे अदुना सीधा सिविलियन कंट्रोल ची लेरक्तरे भूटो चु पाकिस्तान आर्मी ना करेनी माबू हैंग तो भी ऑर्डर पी करे जियाउल हुसैन मतलब दा सिमिलरली अदु मतुंग नेक्स्ट चीफ चु बाय कूदल आकपनी अदु आर्मी स्टिल important is Pakistan da and it will continue as it is. Okay, paung sida Pakistan ki magi political establishment sida army ki leiba magi rules masigi se paung mamang da magi civilian government sida koi democratically elected oiba yam very popular leader Imran Khan ki my government masi the gi Imran Khan si magi government do uthai grab matung then there was a new government adu government do law matung da amuka अनोब इलेक्शन से तौरकांदा सपोजेटली मधु अखोई इमरान खान की पार्टी से काई हाइदना हाइनरबा मतुंग इमरान खान गोट अरेस्टेड एंड अदुगा अदु मतुंग दे अमका मागी पार्टी फाव बेन तो इलेक्शन दुदा अदुना मोइजे विद अ डिफरेंट सिंबल अदुगा इंडिपेंडेंट इलेक्शन दु थेंगना गिबनी मतम दुदा अदु सिगी मतंग सिदा याम चाव कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खर लेबजे
hojik leiriba government haiba tare ekhoi Nawaz Sharif ki political party Pakistan People's Party si hojik leiriba sigi political party simakta leiriba Shahbaz Sharif se military install tobani haiba ki masi conspiracy ko leiriba pam kamai yengi si Pakistan da anybody who wants to come to power army ne yaad ri power pai roy Imran Khan jo army ne yaad apati ki army na half khibani adigi hajik ruling party ju matam Banerjee Bhutto matung da leitana bana sinbada army chief to na plane ni tarapada magna kumagi favorite corps commander da telephone tawraga asigi sarkar chi inchalu namthalu aduga adu matung di man power lo khibani aduna Pakistan da yamna chawba country nataba India gu madadi si yaroi aduga democratic process si koi dadi phajana leirabani na Pakistan da land reform lagtri aduga no reform based on society so socialist reform lagte ba capitalist control it is controlled by few prominent people exactly aduna that prominent people plus army moi ki interest to served on ba lady ke di Pakistan will be controlled by army okay pang final question pang da lakchening bazi akhoi ge handak ki ceasefire je lakhre haidana ngarang gi numidang gi pausi la abu matungda matungda ceasefire violation che Pakistan ki side la pa number morga da hoju pawda akhoi gi media report ki matungina according to Indian sources mi manga podi shi India ki side including some soldiers India ki lan mi sing yauna Pakistan ki masimakna Pakistan ki side ki yamna clear oiba ceasefire se violation je leire habuduni so the Donald Trump na is trying to take credit out of this ceasefire through simana propani haidana magi vice president ki makai de a top role mo moi de logre habagi ofom bale even netizens sing that Donald Trump is going to get the Nobel or the Peace Prize out of this and masigi handa ki thoi bi thok si da ki Nobel India ma Pakistan ani ki lanji Donald Trump na dhingi bani aduna mar morga Donald Trump je Nobel Peace Prize phongba ya na mayam phagi tonari sigi cherak sida Pakistan ki makai de di ceasefire si am clearly violate tore have di India ki lanmi yauna mi ka si basina di ifong phongga ta masida natana high level lanji ki confrontation ji ki battleground oiba Jammu and Kashmir ki chief minister himself ma ngar Twitter da thagalaiba madugi visuals mayam dana jo Pakistan ki makai de left na selling to left tree no make up left tree have basina di ifong phongwa phom oire pam government of India ki side ki India ki army chief na masi gi paukum pigani haidane phongdo ki wafam di leire karamba paukum pirakani habagi paungi thajabani no I have to explain to ji ki India ki map jeng biu Kashmir western part of Kashmir jeng biro adudagi lakpiro Jammu dana Akhnur bni Jammu dagi north leibni Akhnur dagi Jammu lakpiro Jammu dagi Pathankot lakpiro Pathankot dagi Amritsar lakpiro Amritsar dagi Amritsar dagi makhada Khemkaran chapiro Khemkaran dagi Suratgarh chapiro Rajasthan dani Bikaner chapiro Jaisalmer chapiro Jaisalmer dagi finally you come to Jodhpur and you come down to Gujarat now asida wam tang hijaring by babu Kashmir sector city Indian Army Northern Command ki makhadani masti line of control da sipai ngatna leibani aduga Akhnur dagi na Jammu sina India ki heavy equipment tank chu thami artillery chu thami infantry chu thami Pakistan chicken neck chi thugai na bagi lakpa kan thingba ngam loer matung da attack to gini aduga further down south Pathankot ki Amritsar pausina Jalandhar le leiba akoi ki Dimapur ngba korama lieutenant general command obamana madu ngak pa gini aduga strike corps haina Indian Army ki Ambalada malai kano the chu Bhopal Lazulai aduga another third one is in a southern command asi me amsne strike to gado bune adom na hangba question to the sima hining badi hazik mobile lag padagi internet lag padagi warfare see more over mobile warfare ho raha oh yes but India ki army ji 1.8
million ni 1 million di lakh tara million ni 18 lakh ke army ni. We are a very strong army. We are not a small country. And khoi ki army si ajik si utilize to dri khoi ki army je full strength utilize to di Pakistan na India the attack to body lai radna masabu kanmang moy masa kanmang moy handaki Donald Trump sahab na purak pasi खितंग यानिंग दे मरम दी इंडिया की हौजिक फाउबला 1972 की सिमला एग्रीमेंट चु बायलैटरल ने इंडिया ना हाई बजे कोई पाकिस्तान का कोई गयाना दो कोई सॉर्ट आउट टक जगह कोई मिडल मैन हम तो पाम दे 65 वॉर्डा रशिया ना कौरगा बड़ी साधारण बनी मीडिएट तो बनते अदुना हजिक डोनाल्ड ट्रम्प ना इमीडिएटली मर्ज इन तो बसी कोई की इंडिया की दी long term interest मांगी because America की domination law नहीं India की various other terms and condition of independence अदुना ceasefire जी पाकिस्तान ने violate तो बसी मसी without the knowledge of the senior officer मखाना fat हो जबनी but full scale attack launch तो बनते it is a disturbance मदुना हजिक chief of army साहब ने पी order to response see commanding officer the power peak rate you can take action as per what you desire right now and matak the next superior commander the hangbagi requirement like aduna this order is enough to sort out the Pakistani misfire. Okay, thank you very much. Yam fazana pabung na ekoi lami mo ibige experience adaga India amadi ekoi Pakistan gi ani gi border region phawda leidiba yamna volatile oiba area sing kadai kadai don haiden pick up toba adaga India da karam ba area da strike tor pa yabagi position lei haba punamak se ekoi gi yam fazana thambi pabung da lakse ning baze when it comes to any conflict between India and Pakistan India amadi Pakistan ani gi marak confrontation nam thorok matam da conflict am lakpa matam da Malim Pumbugi Miamna key basi ani si nuclear power oibasini. In case Karigumba nuclear war lakpataragadi Maduna far beyond the borders India and Pakistan ani borders beyond the Maling Miam Punamutamasi Chaiting Pirakani Havagi Akibuduni. Both India and Pakistan ani Mukta Yam Drabada 170 give Mathakta war hatching in layer. Masim in India and Pakistan anigi I am a Suruk Mayamzi, Loida Manghan but I have it. Konaba Adumba nuclear capabilities ni Karigumba India and Pakistan anigi lanji hausi power sphere in the lady in case nuclear war ma thor pa wi oithoposida pawng observation kamai lei aduga malengi miam na masida aki ba phongdo ibase hadak mak haitare India ga Pakistan ki operation Sindoor act launch over matung dadi malengi leipak mayam starting Japan dagi horga European Union gi leipak mayam ma masida gi horga tongan tongan leipak mayam ma de-escalation gi oiba appeal se anjin India am Pakistan ani mai kai da thamgi ba wafum sing ji leikibni pong kamai yingi malengi miam na India am Pakistan ani gi conflict se nuclear war amada lakadra haiba ki bize pawgi observation ke azik mak Pakistan da Maiter on the Hiraga Angao little lately nuclear order pinaba. A nuclear order pinabagi process of giving the order. Order canana pido, canano implement of doino. Aduki moigi procedure de leremani, but there is still not yet a mad leader in Pakistan who will give the order to use a nuclear bomb. Desperation the Torpei, Adugi stage the Yorkri. India, the process is very democratic. The procedure like Kanan order, Picado Kanan implement of the Chief of Army Staff duty Karino, Chief of Air Staff duty Karino, Navy Karino, National Security Advisory Kari process. No, India will not use a nuclear weapon unless India the first no first use policy. No first use policy never go. Aduga Asimana nuclear ki matang raja kare aduga back to ngasigi source ye loigdo malamina ichu hai awam ta haija hoki hai akoi ki maitei ki 5 district ki awaba including Jiribam masi Bharat Sarkar ra appeal daujaningi kaubi ganu maitei mayam si Handaki war ki matang da TV yengi loyal to the Indian government ni aduna mohoi ki integrity da doubt to biganu adubu si attention pibi drabadi mayam si hangwa ore kari maram gi akoi na murder to gibno 1949 da
अखोई प्री मर्जर की स्टेटस तो नुंगाइरमी हिस्ट्री ताबदा मर्जर लान गिना हाइबा हो रहे अदना इफ यू डू नॉट लिसन टू द appeal of the Meitei people, Bharat Sarkar will find more problems coming up. Please solve Meitei's problem immediately. Aina appeal to janinge. Okay. Pahungi meaning the India mati Pakistan aniki magi military capabilities hai. India na in terms of magi air force ki power, in terms of naval power, in terms of infantry ki power. aduga aikoi army ki size masi mayam se loi yeng po na comparatively yam far ahead oina di adum uri aduga kadai wai dano aikoi India na Pakistan ga thengna bada challenges haidare if we have to critically analyze sigi warfare zi yeng da ga di pabung critically yeng madam da where are the main challenges Pakistan ge India ga ni ki confrontation si da pabung na di rightly pointed out few things ko magi terrain ji yeng madam da Pakistan has the upper hand adumai lay have gi ofum and again magi military order hierarchy se yang ka matam da India ge di amna discipline force ama oiba aduga Pakistan da madu khut tha ba ji hekta ngam bagi adum bai ofum am pan gi these are some of the challenges that Pabung Colonel Sarath has rightly pointed out aina Pabung gi context am lak pa matam da Pabung kamai yengi what are the few challenges India ga Pakistan ge thengna ba matam si India gi oina challenges se kadai kadai widali in tank warfare hai tare Pakistan armored corps equally good aduga oli history de taram bhai अरुण खेत्रपाल की पुना होर्स की जम्मू की सेक्टर दा खेमकरन सेक्टर सोगनी की बा पाकिस्तान आर्मी की कैवलरी हाई तारे आर्मड को इक्वली गुड अदुना पाकिस्तान की आर्मड को सी मागी सेक्टर लाहौर की मखा गई साउथ दा प्लेन दा एक्टिव बॉय अदुगा एनी टैंक टू टैंक बैटल दा अनि मनुंग दा resistance lakani aduga Indian army is now more better equipped T90 के tank चु लाए Pakistan army की tank latest American tank फंगदरी अदुगा tank टू मोई training पी दरदी use तो बंगा मोई असीदा advantage ना कोई ना equipment the lay adubo skill dari moju equally is good ni adu underestimate to budi ade okay